रेडी आज आम्ही आमचे सेक्रेटरी हेल्थ राजशेखरजी, आमचे डीन गोवा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बांदेकर, डॉक्टर गीता, WCDचे डायरेक्टर रुपाली नाईक, डॉक्टर शेखर सरकर, डॉक्टर गोकर, डॉक्टर वंदना, आम्ही आणि प्लस आमचे आहे सगळे आम्ही CDPO आणि आमचे मुख्य सेविका, आमचे सगळे हेल्थ ऑफिसरचे आहेत मीटिंग घेतली. आज देशाचे प्रधानमंत्री आणि त्यांच्या माध्यमातल्या आणि आमचे हेल्थ मिनिस्ट्री गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ते मॉनिटर करतात की आम्ही बाबा बूस्टर डोस आमचे कशा आमचे प्रोग्रेस चालला आणि म्हणूनच आम्ही आयजपर्यंत प्रिकॉशनरी डोस जो हा तो आम्ही 79,655 आम्ही दिल्लो आसा आणि त्याच बरोबर आमचो टार्गेट हा 10,50,000 आणि म्हणून आमकां एक वेगळ्या तरेन म्हणजे 60+ लोकांक आम्ही 45,883 डोसेस दिल्या, 80 to 59 33,772. पण त्याच बरोबर आमकां हे जर स्पीडअप करूंक जाय. आमी WCD डिपार्टमेंटाचे आमचे सगळे CDPO मुख्य सेविका आणि WCDचो डिपार्टमेंट आणि आमचे हेल्थ ऑफिसर आणि हेल्थ डिपार्टमेंटाक इंटिग्रेट करून आमी ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न. खंयचेय कार्य ह्या स्केलीन करपाक जाय जाल्यार आमकां वेगळ्या तरेची मेहनत करची पडटली. आमचे सेक्रेटरी मार्गदर्शन केलें, डॉक्टर डीनान मार्गदर्शन, डॉक्टर शेखरान मार्गदर्शन केलें, पण त्याच बरोबर सेक्रेटरी कडेन पूर्णपणे स्टॅटिस्टिक्सची आमचे कडेन आसा. आणि काल बी आमकां फोन आयलो की फक्त हेजेर न्हू केंद्र सरकार मॉनिटर करता, त्याच बरोबर आमची पार्टी बी मॉनिटर करता की बाबा आमच्या पार्टीचे नेतृत्व बी मॉनिटर करता की बाबा तुमी कितें केल्लें आसा ग्राउंड लेवलाचेर मदत करपाक सरकाराक की आमी कितले आमी डोसेस आमी वाडूं शकता. आनी त्याच तरेन आमकां वेगळे तरेची विचारधारा घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय. म्हणून आयज आमी जेन्ना चर्चा केली आमी ठरयलें की प्रत्येक हेल्थ ऑफिसर आमचे CDPO कॉन्फिडन्साक घेवन, कारण WCDचो डिपार्टमेंट तेजो आउटरीच खूब आहा आणि प्लस आमी ते ऑर्गनायज करतले कावन्सिलर्स जे आहा तांकां घेवन म्हणजे लोकांक मार्गदर्शन करपाक की हे बुस्टर डोस घेतल्यार कांयच गडबडपाची गरज ना, ते नथींग बरी. पूण हे सगळे गोष्टी योग्य तरेन मेडिकली आयुष डॉक्टरांचो बी वापर करून, मेडिकल ऑफिसरांची वापर करून, आमच्या CDPOचे वापर करून त्यांच्या माध्यमांतल्यान थंय ते लोक जमयतात, थंय ते वचून ते एक ल्हानसो टॉक दिवपाचो त्यांचो प्रयत्न आसतलो. त्याच बरोबर हे जर सक्सेसफूल योग्य तरेन जावंक जाय, ऑल 40 MLAs we have to take into confidence. So what we have decided, I will write to all the 40 MLAs and speak to them personally and request them for their support. So खंय तांकां दिसता की आमी करूं शकता, खंयची NGO, खंयची संस्था जर फुडें येता की आयज तुमकां खबर आहा की हे बुस्टर डोस जो आहा ही आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी आणि देश आमच्या ह्या भारत देशानूच आमी हे आमकां फ्री गावता, दुसरे कडेन खंयच फ्री गावना. And म्हणूनच vaccination is free of cost that is being made available to the people of the country and people of the state of Goa. And also we have to see how we are able to integrate all the departments. So I am also going to write to Chief Secretary to have a meeting with all the other secretaries, so he can then have an interaction with those respective departments and how outreachच्या त्या दृष्टिकोनान आमी कशें आमी फुडें सरू शकता. म्हणून आयज आमी परत एकदा सुरवात केली. परत 5 तारखेर आमी जे सगळे आमी जे कितें चर्चा आयज केल्या आमी 5 तारखेर परत एकदा मिटींग घेवन रिव्ह्यू आमी करतले. प्रत्येक ब्लॉकाक सांगला की अंगणवाडी वर्कर आनी तेंचे हेल्पर सगळ्या एकत्र हाडा, प्रत्येकाचो कॉन्ट्रिब्युशन आसता, तांकां मागीर योग्य तरेचे टॉक ती CDPO दितली. त्याच बरेन आमचे डायरेक्टरांक आमी ऑफिशियली आमचे ANM आणि त्याच बरोबर आमचे सगळे फ्रंटलाईन वर्कर तांकां सगळ्यांक कंप्लीट करपाक म्हणून आमी सांगलेलें आसा. तांकां आमी फक्त आमी विनंती करूं शकता लोकांक बाबा तुमी फुडें येवन घेवचे. पूण म्हाजी विनंती गोंयचे जनतेक आहा की तुमी हो बुस्टर डोस अवेलेबल आहा, ह्या बुस्टर डोस घेवपाची गरज आहा. आनी बुस्टर डोस घेतल्यार म्हाका दिसता की मनशाक सुरक्षीत तरी रावता म्हणून सरकारान केल्लें आसा. त्याच बरोबर सेकंड डोस जाल्या उपरांत पयलीं 9 म्हयन्याचो पिरियड आशिल्लो, तो पिरियड आमी 6 म्हयन्याचो पिरियड केल्लो आसा. पण म्हणून आमी आयज मिटींग घेतल्या कोविड संबंधी आणि मुख्य म्हणजे हे जे ह्या तरेन इंटिग्रेशन करपाक आणि आमकां सगळे प्रायव्हेट सेक्टर डॉक्टर म्हणटालो की प्रायव्हेट सेक्टराचे डॉक्टरांक बी एक वेगळे तरेची चर्चा करपाची गरज आसा, ते बी आमी करतले. पण सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमी इनिशिएटीव्ह करून सेक्रेटरी हेल्थ will play the role of ensuring that we are able to coordinate all the other departments. आणि त्याच बरोबर चीफ सेक्रेटरी कडेन चर्चा केल्या पुढे चर्चा व्हरपाची गरज आसा. पण आमकां आयज गरज खंय आयज इलेक्शन बी चल्ल्या, पंचायत इलेक्शन, आणि त्याच बरोबर आमकां प्रत्येक MLA, प्रत्येक आमदार, प्रत्येक
एक काउन्सिल अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान आम्ही सेपरेटली फाल्याच माझी मिटींग आहा सीओ सगळे चीफ ऑफिसरकडे प्रत्येक म्युनिसिपालिटीचे चेअरमन प्रत्येक काउन्सिलर नामपत्र बरयतलो की त्यांचे आमकां सहकार्य लागतले की बाबा अर्बन एरियात त्यांनी आमकां सहकार्य करचे की लोकांचे कॅम्प्स आनी खंय आमी आयोजीत करूं शकता सगळे गोष्टी करपाक आमचे टीम तयार आहा आमी सहकार्य कसलेय आमी करूं शकता पूण त्याच बरोबर आमकां लोकांचे बी सहकार्य जाय हेका आमकां यश मेळोंक जाय आनी आमकां आमचो जो टार्गेट आहा तो अचीव करपाक हे अचिवमेंट फाटल्या फावट जे जेन्ना जाल्ले ते टिका उत्सवाचो जो केल्लो तेन्ना मुख्यमंत्रीचे सगळ्यांक विनंती केली की बरोबर घेवन फुडें वचपाक की आमी सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन फुडें केलें म्हणून हे सगळे विनंती आसा सगळ्यांक की सगळ्यांनी सहभागी जावचे लास्ट इट इज पटेड टू द हेल्थ ऑफ एवरी गोवन एंड ऑल्सो सेफ्टी ऑफ एवरी गोवन सो वी रिक्वायर एवरीबडी टू बी इंटिग्रेटेड एंड दॅट्स हाउ वी प्लॅन मेजर हेल्थ सेंटर आसा पळय कित्याक पयली कोवीड डोस दिता तसो बुस्टर डोस कित्याक अवेलेबल करना सगळीकडे पीएचसी सीएचसी सगळीकडे अवेलेबल आहे सगळीकडे अवेलेबल आहे फ्री ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट पहिले प्रायव्हेट सेक्टरान पेमेंट दिवन So what is the total number which has been given booster dose extra? Now 79,655 people have been given in the last 1 week. Our target is 10,50,000. I just read out all the. What could be the reason that still people are not feeling that fear to take You that? know what happened at that point of time when there was people must have had a notion at that point of time when COVID was at its peak and COVID was around all over. So people knew that when the vaccination was there, they had to take the first and second dose. Now when the COVID rate has come down, so people also trying to take things easy. So, but we need to take precautions. We don't know when, what, how this thing will behave. As a result of which, it's an appeal from our side to the public is that please, whoever is eligible, today the government and the Prime Minister has made 18 to 59 age group this vaccination available, free of cost and accessible also. And our team is there ready. So that's why we need to take all the NGOs, all the bodies together. Here we are integrating now the activities of health and women and child. And I will also write to Chief Secretary, write to every MLA, all the 40 MLAs and ensure, and all the councillors, and there are no punch members now. I think once the election is over, then we'll involve all the elected members also in their respective areas. Whatever help, if they are able to collect a group of people, then our team can go and do the vaccination. But then that is how we can, through the media, your role is most important, is to appeal to the people. It is important to take a booster dose. We don't know when this, ultimately it is something which is unknown. It comes in different form, again mutates in a different way. Nobody can explain how many times more it's going to mutate and which mutation will create what type of effect. So it is important for us to see that we are in a better position and better, safe, to create a safety thing for the people. And people are requested to come forward to take the vaccine. So in the past few days, we have seen many people, when we have asked, I personally, the booster dose किती घेना ते तांकां थोडे सांगता पळय वाय ते कित्याक तितून ते बरें जावचें ना कितें आनीक कितें जावंक शकता आनी फियर आमचे आतां प्रत्येक आमी कितें धरयलां की प्रत्येक आमचे टीम आनी आमचे डॉक्टर्स आनी प्रायव्हेट सेक्टरचे डॉक्टर गव्हर्मेंट सेक्टरचे डॉक्टर आमचे सेक्रेटरी राजशेखरजी आनी आमचे सगळे जे कोण इम्पॉर्टंट कोण आहा आमी मेसेज घालतले की वाय इट बी टेकन and I think that video will be either through the media channels and all will make it viral, we will officially place it so that this message goes to the people why it is important and how why they should take it and how safe it is. It is important. We are carrying out a FM campaign also, and on every forum that is available, we will carry out a campaign to see that people are made aware. Many times in the villages and all, people are not aware. So as a result, we have wrote in the WCD department so that their outreach is very good, so that they are in a better position to tell the people, convince the people. So I think this is the way forward. We must see that this the achievement of this, at least we are able to achieve our target that has been there, and what is the target that has been given. But same time, I would like to mention to you that this has been very closely monitored by Government of India, that where this is heading. And for this to achieve success in the state of Goa, we are a small state, we can easily do much better than what we are doing now. But we need the support of all the members of the assembly. So I'm going to talk to each one and write to them. And Secretary will monitor the whole thing as far as the vaccination. 75 days. Now it is till 30th September. We have to finish this big chunk by 30th September. Vaccination is ample available. There is no shortage of vaccine.
So village levels, how is the campaigning? So we are trying to reach out more to the people in the villages and all. We're trying to increase the number of people. आमका जाय संख्या वाढलेली जाय. But also we will create camps. Also now because of this panchayat election and all in rural areas and all, there's a lot of activity already happening. So what we need to do is we need to organize and have this very focused camps and also involve NGOs and other people to see that we are able to achieve success in this program. 10 lakh by 30th. जाऊन प्रयत्न चालू आहे म्हणून सगळ्यांची गरज आहे तुमची मीडियाची मॅक्झिमम गरज आहे लोकांना आता गणेश फेस्टिवल येतले सो त्याचा फियर आहा बिकॉज ऑफ दिस थर्ड वेव आहा कितें फुडें प्रिकॉशना खातीर आमी ताका लागून म्हणटा येवपाक जाय केन्ना मदीं आमी आयकताले मदीं कोणाकय कोवीड जाता म्हणून सेफ्टी खातीर आमकां जाय आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया व्यवस्थित रिसर्च करूनच कितें तरी गायडलायन दिता आमी बेश्टे कितें गायडलायन दिना आयज पयर मंकी पॉक्साचे तेन्ना गायडलायन सेंट्रल पहिले आमचे कडेन एकूच केस आशिल्ली तेन्ना त्यांनी गायडलायन काडलेली गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी हेल्थ तुम्ही म्हाका प्रश्न विचारलो की भंय हा काय कितें आहा कशें कितें फुडें वयले सांगून कितें कशें स्प्रेड जाता कितें तें सांगता ते त्यामुळे आमकां लक्ष व्यवस्थीत दिवचें पडटा आनी लक्ष दिल्यारूच आमकां खंय तरी आमकां यश गावंक शकता New variant identified. काय ना